iphephandaba laseThekwini Isolezwe seliveze ukuthi abadidiyeli ababili ke emsakazweni Ukhozi FM uBabheke Mthethwa kanye ke noMandla Magwaza uNjinji kuye kwaba khona ke ingxabano phakathi kwabo ke bobabili kanti ke uBabheke Mthethwa neke uMandla Magwaza uNjinji basebenza ke ohlelweni lasekuseni ivuka Africa Breakfast Show. Uhlelo ke lolu lusakazwa ke uDJ sgqemeza kanye ke noMroza Buthelezi. Kanti ke uBabheke yena ke ubesebenza njenge content producer bese ukuthi ke uMandla Magwaza yena ke asebenze njenge technical producer. Kanti ke ukwenzekile ukuthi laba didiyeli ke bobabili bayasolana. Omunye wabo usola ke omunye ukuthi uyawabonakala ke emotweni yakhe enza okuthize lapho umsola khona ngokuthi uyamthakatha. Kanti ke lomunye yena usola ke lomunye ukuthi uthola ke ingcingo ebusuku ezimsabisayo ke ngokufa. Kanti ke uBabheke uyathumela ke email abhalela bona abasakazi abaphathi ke bomsakazo Ukhozi FM lapho ke abazisa khona ngengxabano yakhe ke noNjinji. Abaphathi ke bomsakazo base ke bathatha isinqumo sokuthi labadidiyeli ke bobabili ke babahlukanise babakhiphe ke kulona ke uhlele ke lolu ke lasekuseni. Njengoba ke manje ke uBabheke Mthethwa sakasebenza kuhlelo lentambama WoA Nabangani bakho uhlelo kolusakazwa uyena ke uSelby kanye ke noTshata ngobe aphinde ke futhi uBabheke ke bamsusa nasohlelo langomgqibelo lapho ke bekasebenza khona ke ku top 30 okuhlelo ke olusakazwa uyena ke uMandla Magwaza uNjinji. Okwamanje ke uBabheke Mthethwa sakasebenza ohlelweni lwantambama ngomgqibelo Chillas ke uhlelo ke olusakazwa uSamkelo Khetha Gwala.